عبد الله اوجلان لزنداني لإمرالي لسروش أواي كردستاني آخفي قوت نابا هسد چکین خود دینه دوی چکین خود بپارزه جبر کل گرگوتنا اوجلان اگر چکان دینه و داعش سر کردان جیبکه و وان شر جیبکه محمد اوجلان و یکل سر زمانی برای خو عبدالله اوجلان دبیجه که لزندان سردانوی کربو دما هفدیتنا خو و عبدالله اوجلان دا گوت لگوری گوتنا برای عبدالله اوجلان گوتیه اگر دنابرا کردان و شامه دا چاره سریه که دموکراتیک بیک وره و نرمیه که باش چه ببه لید بیجه باوری به احمد شرع نایه او سر داعشیه سبه چه بکه ندیاره او عبدالله اوجلان گوتیه هر واش کره کریه که ولاتین روژاوا پیوندی انوان به مظلوم عبدی رباشن عبدالله اوجلان خواستیه که او پیوندی دنابرا کردان و ولاتین روژ آوادا هین باشتر هین خورتر ببن جواگو سلاحا نکادینگو لقارشیخا اشت هیا لهیلکه جی ترکیه هیا گو کرده و داره اثری وان جکنگو روژاوا گرکمیش بکسه گو لطاقه سوریه جمهوریتی سوریه عرب جمهوریتی نه سوریه جمهوریتی کانن اعلانجی بکنگو آل سر اوجی گو سر باشرو روجالات چی گو گرکت ندوانه فاون ما اول نه وقتا واتشتانه تک سر روجاوا مجبر را گود برا ملت دمه راحت بکه نرتینا سروک واره هانانیه بلکه حوال روجاوا جی و باشتانه نه او گو آسته گود ار دموکراتیک چözümek بوسه مانی شامه و حوال مدا گو بلکی نرمیاک چه ببه ارگو احمد شرگو سر اشتگو بیرگو سوا چه بکن نبلی طبیعی حوالی معظم پاریزر گود که یعنی باطل دولت گو وی راست نگو گو حوالی مجی کنن باطل دولت را داتا ماینه خواه گو با امریکا را با من را دانستاندن وان هنه نگو ایچی بیجی همناجی کنن تجی بکن یعنی بکنای ازت خواه وزیر دروی فرانسا جان باروت جروداور آخفی گوت او ناوبینکاری خواه یادنابر کردان دسلاتارای کردی و شامه دا بردوام بکن و ناوبینکاری را نوستد بیجه وزیر دروی فرانسا باروت بیجه کرد جبو فرانسا هف پیمان گلکی دلسوزن بطیبتی ده شر الدجی داعش دا هیوی وان اوه گدان استاندنین کردان و شامه در روشک باش دا بردوام بکن جنابی وزیر چی دکن بو قۆناغی داهاتوو بۆ مافی کورد لە سووریا و هەروەها بەڕێبەرایەتی خۆسەر داوای بەردەوامی پشتیوانی ئێوە دەکات. Bien sûr, nous continuons à faciliter aux côtés des بێگومان ئەم لەگەل ئەمریکیان بەردەوامن دەهێسانکردنا دیالۆگê di navbera desthilatdarên Sûriye û desthilatdarên Kurd de ev zehmetiyeke mezin e. Kurd di şerê dijî Daişê de hevpeymanên dilsûz bûn. Tevlîbûna wan tamam di nava Sûriyê de armanceke mezin a Fransayê ye. Ji ber vê yekê em hêvîdarin ku ev gotûbêj di rewşa herî baş de berdewam bin. Et c'est pourquoi nous souhaitons que ces discussions puissent se poursuivre dans les meilleures conditions. وزیر دروی لیتوانیا جی آخفی او جی جروداور آخفی گوت یک بنیرن یک جمرج و شرطین را کرنا جزایان جسر سوری چه بویه؟ پاراستنا مافین پیکاتایان بویه دبیجه اگر او پیک نیه یعنی حکومت سوری مافین پیکاتایان نپارزه و اوروپا جاره کدن جزایان دین سر سوری و جاره کدن سوری جزا بکه باش یەکەم پرسیاری من ئەوەیە دەمەوێت بزانێکەتی ئەوروپا چی ڕۆڵەت دەگێڕێت بۆ پاراستنی مافەکانی کەمینەکان لە سووریا بە تایبەتی مافی کورد لە کاتێکدا کورد بۆ هەموو ئەوروپا شەڕ دژی داعشی کرد. او یک جی داخوازیان بو او یک جمرجان بو جی جبو هلوشاندن آن راوستاندن سزایان لسر سوریه کدوی سوریه پابندی پرنسیپین هملایانی پاراستنا همو گروپ ناف جواکی او همو کمینیان ببه
ئەم چاودێریە vê dikin ji bo me ev bi rastî giring e çi olî be çi neteweyî be yan jî her nasnameyeke din be lewma divê bêparastin ew merc bû eger rêz li vî mercîneyê girtin wê demê Yekîtiya Ewropayê mafê wê heye ku sizayan vegerîne em dixwazin peyameka pir zelal bişînin çimkî ev jî mercê Lîtwanyayê bû ji bo piştgirîkirin an jî nakoknebûnê li gel vê kodengiya zor sext a ku em gihiştinê em bi rastî dixwazin piştgiriya Sûriyê bikin em dibînin ev rewş çi qasî aloz e tenê bêhtirî nîv salê derbas bûye ji wê demê ve ku şerê dirindane rawestiyaye pêdiviya we bi alîkariyê heye û em jî amade ne têde beşdar bin ji bo pêşkêşkirina wê lêbelê hinek prensîpên yasaya navdewletî û prensîp hene ku divê pabendî wan bêkirin ew jî pêwendiyên wan bi rêzgirtina ji serweriya welatan re heye ku divê rê ji standardên mafên mirovan re jî bêgirtin. ئەی بۆ چونتان چییە لەسەر ناردنەوەی پەناخوازان لەلایەن هەندێک وڵاتەوە بۆ نمونە ئەڵمانیا؟ ev hêjî proseyeke berdewam e derbarê wê yekê ku çawa peymannameya koç û penaberiyê cîbicî dikin em li gel welatan di gotûbêjê de ne û pêwîst e çareseriyekê dibînin bi taybetî derbarê wan welatan ku wekî cihekî aram bo jiyanê tê nedîtin. Spas. بردفك فراكسيونا بارتيا CDU CSU لألمانيا البرلمان يعني جونتر كريشباوم جروداويرا بحثا سيستم فدرالي لسوريا كر كريشباو قوت دفي وكا جودا خوازي فدرالي نيه فيم كرن دبيجا هر ولاتك سربستا چاوا سيستما ولاتي خوا البشيرة دەمەوێت بزان ئێوە چۆن دەڕوانە ئەو لێدوانانی کە باز لە نەگونجانی فیدرالی بۆ سووریا دەکەن ئایا فیدرالی بۆ سووریا نەگونجاوە؟ Also zunächst ist im Falle souveräner Staaten هەر دەولەتێکە سەرڤەر دەبێت پرسە ڕێکخستنە خوا بخوا چارەسەر بکە دەرباری پەیوە فێدرالیزمê پێویستە مرۆڤ هشیار بە و ئەv نەوەکە جوداخوازی وەرە فێمکردن و ev yeke di dewleteke weke Sûriyê de berbesteke mezin e yekirina grûpên cuda civak û hozên cuda ev yeke di pêşerojê de dibe erkeke mezin ji ber ku tenê vê demê seqamgiriya pêwîst ji bo vê dewletê peyda dibe nur dann auch die Stabilität und die zukünftige Stabilität. اف مجار جبو كي جرينجا زي تشتي كنا جوارا بيجم جبو كوتش بران جرينجا جبو كاسين كل ألمانيا دمينن جبو كاسين كل خازن لم شمل تشي بكن شتيفن بيلجار يك جبر برسين بلندين بارتيا CDU يا د برلمان ألمانيا ده هف بيفينا كتايبتا جبو بيامنيرا روداوي آلاشالي بحثا مان ونمانا پنابرو كوتش بران دكه ده بيجا در خستنا کوچبران پنابران ج آلمانیا یک ج پرنسیب سیاست پارتیا وانه یعنی لگور گوتناوی ادی آلمانیا نماد کار پیشوازی کوچبران بکه جبر کو هجمارا وان ل آلمانیا گلکی زیده بوده دبیجه هزا وان هزا آلمانیا وکبر نمایه کو کوچبران بحوینه سیاست مدار آلمان گوت لجهه کو کوچبر مالبات خوب بن آلمانیا بلا الولات خوب مینن والولات خو بمالبات خورة بجين يعني بحثا لم الشمل دكاد بيجي قديم لم الشمل لما دەرچینۆرکردن ژوان ڕێکارانە ji bo Efganistanê ji bo Sûriyê em qebûl nakin ku ew kesên êşên mezin gîhandin hinekên yên li dijî dewleta me kar dikin li vir bimînin û ji bo dewleta wan neyên şandin. Belê derçînôrkirin yek ji wan rêkaran e. Das verstehe ich. Aber jetzt haben Sie auch entschieden, subsidiäre... بەڵام ئێوە یەکگرتنەوەی خێزانتان بۆ ئەو کەسانی کە خاوەنی مافی مانەوەی کاتین بۆ ماوەی 2 ساڵ ڕاگرت. لە کاتێکدا ئێوە دەڵێن ئێمە دژی هاتنی کۆچبەرانی نایاسایین. بەڵام یەکگرتنەوەی خێزان بە ڕێگایەکی یاسایی بوو. بۆچی بۆ ماوەی 2 ساڵ ئەم پرۆسەتان ڕاگرت؟
لە ئەڵمانیایش یانە منەما ساڵێن بۆری gelek bû heger em karibin hejmara daxwazên mafê penaxwaziyê bi nevî bikin yên zêdebûnê koçberiyê bi nevî bikin hejmara wanên ku salane tên welatê me li dawiyê her dibe qasî bajarekê mezinê Almanyayê êdî hêza me wekî berê nîne mijar xwe guncandin kursên ziman û damezrandina wan kesan di bazara kar de ye divê em hejmarê kêm bikin ji bo wê jî hejmarek rêkar hene yek ji wan ragirtina yekgirina malbatê ji bo kesên xwedî mafê maneya demkî heye û ji sedî nod ji wan ji bo nimûne ji Sûriyeyê ne helbet li Sûriye her tişt baş nîne belê şer nemaye û gelek mirov vetgerin ji ber wê yekê jî ne beraqil e dema gelek ji wan venegerin endamên malbatên wan jî bigihîne vir eger yek endamê malbatê li Almanyayê be ew nabe çare ku divê giştî malbat were Almanyayê wê demê yekirina malbatê dikare li welatê wan bixwe jî were bicîkirin loma ew ji bo me yek ji rêkarên girîng e